Da, bilo je to jedno ljetno jutro 1978. godine. Imao sam 2 godine i 12 dana. Mislim da je bila nedjelja i taj dan je trebalo biti krštenje mojoj mlađoj sestrični. I mi smo svi živjeli, tu je bila kuća, vektarnica, tu smo živjeli, moji roditelji i ja i ne znam, stric i strina sa njihovih 2 djece. Njihovoj mlađoj kćerki je taj dan trebao biti, taj dan bilo krštenje. I igrali smo se u dvorištu s loptom, čuvao nas je najmlađi stric i ne znam, valjda je lopta izašla kroz otvorenu kapiju, otišla na prugu i za prugom smo istrčali sestrična i ja, ona je bila nekih 2 mjeseca mlađa od mene. Istrčali smo za loptom na prugu i u to je moj stric izletio van, vidio nas je na pruzi, nije se stigao ni obut, nego je izletio van, uhvatio je tu svoju kćer i počeo je trčati za mnom tu niz prugu. I u jednom trenutku je samo mene uspio gurniti, ja sam pao između šina, naletio je vlak, njih 2 je pokupio, ja sam ostao bez noge, njih 2 su na mjestu preminuli. Jedino moje sjećanje koje imam iz tih dana, u biti sjećam ga se kao nekog sjećanja, kad su mi mama i mamina strina koje su stajale uz prugu vikali da spustim glavu, da me ne udari, jer ja sam onako četveronoške bio u tom nekom položaju i gleda u njih, a oni su mi vikali da spustim glavu. Kad sam i saznao, na moju žalost dosta kasno, sa nekih 21-2 godine, kad sam saznao za sport sa osobe s invaliditetom, kad su me uveli neki ljudi, među njima, ne znam, moj bivši direktor, Dragutin Veselčić, me upoznao sa jednim svojim prijateljem koji je kineziolog, Aledarom Spajićem, i oni su me poveli prvo u neko plivanje, ajmo se baviti plivanjem. Nakon toga, uz to neke plivanje, upoznao sam dečke iz Vinkovaca koji su već bili neko vrijeme u atletici, pa onda ajmo malo plivanje, pa atletika, pa je bilo naporno ići u Osijek, ne znam, 2-3 put tjedno na te treninge u zatvoreni bazen, jer u Vinkovcima nije bilo. I nisam ja baš bio za plivanje, ali onda sam krenuo u atletiku i to mi se onako dosta svidjelo, iako nisam bio neki obožavatelj atletike, kao i sva djeca, meni bio nogomet, košarka je bio sport broj 1, sportovi broj 1 koje sam pratio, čak ni rukomet, ne toliko koliko ova 2 sporta, ali evo, zavolio sam atletiku baveći se njome i doista sam uživao. Nisam nikad mogao ni zamisliti da bi mogao raditi na televiziji, evo, sasvim slučajno sam upao tamo davne 96. godine, eto šta sam imao, 20 godina. Bili su dosta dobri te kolege koji su onako brzo u to se uveli, obzirom da dotad nisam ni imao nekog iskustva ni s računalima. Mislim, i dan danas volim taj posao, prošao sam gotovo sve faze. Dobro, nisam bio kamerman, ali naučio sam i kamerom se služiti. Eto da, tu je nešto od plivanja, najveći dio je od atletike, od tamo negdje 98. godine kad sam se otprilike počeo baviti sportom osoba s invaliditetom. U biti krenio sam sa plivanjem, a evo, završio na atletici, to jest još uvijek trajem na atletici, obzirom da nisam baš nešto za plivanje. Ne znam, jedna od prvih značajnijih medalja su mi ove 2 sa ne znam kako je to točno natjecanje bilo, to je bilo iz Nizozemske 1999. godine, to je bilo moje prvo međunarodno natjecanje gdje smo izašli
van Hrvatske, do tad je sve bilo striktno vezano za Hrvatsku ili eventualno Bosnu i Hercegovinu, jedino su tu bile neka atletska natjecanja. Što se tiče atletike. Iz Velsa to je jedna od novih, mislim da je 2014. godina, to je Europsko prvenstvo. Tu sam bio treći. 2 godine ranije, tu je medalja, moja prva velika, značajna medalja je ova, isto iz Nizozemske, iz Štatskanala s Europskog prvenstva 2012. godine. Tad sam osvojio srebro. To je moja, možemo reći, najznačajnija medalja. Pa mogu reći da su meni onako posebno natjecanje. Uvijek mi je bila želja otići u jednu od tih južnoameričkih zemalja. O Riu isto nisam ni maštao da ću baš tamo otići, a želio sam, recimo. I samo plasiranje na paraolimpijske igre u Riu su me onako, bio sam oduševljen tim i bio sam iznimno zadovoljan. I onda kad sam došao tamo i stvarno sam se onako dosta dobro i pripremio i puno sam radio i da bih se plasirao, a i da bih tamo nešto napravio. Bilo nas je samo 9 tad, baca Kinez, znam, gotovo je već pakiram stvari, gotovo nema. Znam da taj Kinez prva 2 hica je pristupio, znam da je bolji od mene, u Londonu je bio on bio 4., ja 5. I ništa, i Kinez baca, i ja bacio 12.89, on baci 12.88. A meni pao kamen sa srca. Došao sam tamo svakako, sve ispod finala bi me razočaralo. Baš totalno. Već sam bio maltene razočaran time što sam toliko podbacio, a da ne govorim da nisam ušao u finale. Ja volim sport, volim nadmetanje, volim pobjeđivati samog sebe u svemu. Osjećam se odlično, super. Bez obzira koliko muke i truda je uloženo u to, ja se baš stvara mi dobar osjećaj. To je motivacija. Naravno tu je, ne znam, i obitelji, prijatelji koji isto ti, naročito obitelj koji stoji iza tebe. Imam kćer koja je oduševljena svakim mojim natjecanjem i naravno da očekuju od mene da budem što bolji. Svaki čovjek se na drugačiji način nosi sa svojim problemima. Nekome je najveći problem to što, ne znam, ili ima loš posao, ili ne znam, ili ga boli glava, ili nema nikakvih problema, ali jednostavno sam sebi je problem. Pa, ne znam, meni ništa nije problem. A treba davati svoj maksimum u svemu. Meni je, ako se, ne znam, spotaknem i padnem, učinit ću sve da se odmah ustanem, da bi nastavio dalje i ne obazirat se na to zašto sam pao i je li neko vidio ili neko uživao u tome što sam pao. Ne, moje samo ići naprijed, a pritom ne gazit preko drugog. Moram reći da ja nikad se nisam osjećao kao invalid i u takvom okruženju sam odrastao da me niko nije barem ne da sam ja to osjećao, niko me nije gledao kao osobu s invaliditetom. Vrhunski sport je sport koji zahtjeva velika odricanja, gdje si stalno na nekoj granici, hoćeš se ozlijediti ili ćeš napredovati. Jer bez te granice, ako tu granicu non stop ne gaziš, ne prelaziš, ti ne možeš ni napredovati. U vrhunskom sportu ti stalno moraš hodati po ivici da bi došao do jednog visokog rezultata. Ti kad dođeš, ne znam, na bench i uvijek ti je cilj natovariti 1-2 više od onoga tvog maksimuma što možeš i to izgurati, ali neko mora biti tu kraj tebe da bi ti pomogao i da bi te motivirao da to izguraš, ali ako ne uspiješ izgurati, da ti pomogne da te to ne slomi. Znači, postoje livade, igrališta, parkovi, postoje dvorane, bazeni, sve to služi za igranje, ali ceste, a naročito pruge, nisu mjesta gdje se djeca trebaju igrati. Zato djeco, manite se pruge.